Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо сеҳат ҳастед, саломат ҳастед. Чанд қабуд пунги видео чимо кор накардестабу дӯстони азиз, ма борума заказ кардагӣ будум, нарасидагӣ будан. Ди нарасидан имрӯз рафтум гирифтумшона, борое ки дар рӯзгор дар кораи шампунумон тамом шудагӣ буд. Ай худмонам, ай кӯдакоам. Инама фақат айними шампун мегирам. Бениҳоят шампуни хубай дӯстони азиз. Против перхтаст. Моҳои сари ман ба ягон намуд шампун перхтш намерафт. Анамира гирифтум. Рафта кадоми дафъа берли кор мекуна. Ина 27-68. Артиклуш бигиред, пушаймон намешавед. Баъдан шаварум боша, айнаи перхтои саруш рафтак. Ина 27-59. Бигиред, пушаймон намешавед. И бениҳоят барои кӯдакора хубай, хай барои калонаам хубай, бӯи хушрӯ дора. Баъд ма чӣ гирифтум? Инаи ҳам бӯи хушрӯ дора, ҳам мӯҳа ҳавор мекунад. Дӯстони азиз бигиред. Ма якта гирифта будам, тамом шуда буд. Инаи дуюм шай. Кадоме ки мехоҳад кор кардан ҳамроҳи ма омада, марҳамат дар номерои болои экран буда бинависед. Закази имрӯзаи ма ҳамин буд. Ва дӯстони азиз, хушхабари мо ина як солшит кор кардастем. Ина VIP консултанти VIP директор шидем ба VIP. Ина значоки VIP мо нагирифтем, якон значоки мо ай Faberlic. Баъд дӯстони азиз, ин ё барои дуруни шифонера бениҳоят хубай. Вақте ки либоста мегирӣ, ҳамин шифонера мекушоӣ, ё ки ҳамон шикафорам бӯи бениҳоят хуб дора. Уқа пулам нестай 69 рубля, ҳамин қимат нестай. Баъдан зубной пасташ да кӯдако бениҳоят маъқулай. Инаи шампуни шампун гелай, шампун балзамай бениҳоят хубай. Ма кӯдаком да ҳамаи иш мегирам, ҳамаи иш, ҳамаи и анами сетра мегирам. То каталоги дигара бугем, ами фареза қати элиф фақат ба идетискиё мешӯянд. Ма ба инаи қати сония мешӯем. Ина мехел хай дӯстони азиз, ина бо яктаи дигам гирифтум. Бисёртар мегирам барои кӯдако, барои чӣ ки дарав сарошона мешӯям дӯстони азиз. Баъд гел пуртужу бениҳоят хубай, буш хубай. Баъдан аз инаи сония истифода мебара барои чорни точкаи болои бинӣ. Иш ростига ман намедонам ичай защитни паймерай. Ира сония гирифтагиай. Ишам барои сония, ишам инаи қаламам. Ё барои сониян. Инаё. Дигош барои рӯзгорай. Инаи балзам растияш ки спечалним ядам. Касе кор мекуна бигира, пушаймон намешава. Воқа қимат неста. Инакем ҳамин рагои гардана, рагои почара, ҳамин гардан драг бикаша, ҳаминро бишак. Бениҳоят хубай. Баси ки кадоме мехоҳад заказ кардан, бинависед дар номерои болои экран буда, ҳатман ки равон мекунем шумода. Намехел дӯстони азиз. Дӯстони азизу меҳрубон, ма якум бор брокколи харидам, савзак. Ҳозир боша салат тайёр мекунам. Ҷудо мекунам, мешумшона, баъд ҳамроҳ якҷоя салат тайёр мекунем. Чӣ хел тайёр мекунем, ма интернет дидум. Ҳамон хел тайёр мекунем, баъд вкусшо мебинем ки чӣ хел мешава. Дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле кадом реза кадам бугум, ай чиш ҷудо кадам. Шуштумша. Неҷо об мондам, буҷуша, ира меандозам. Баъд чӣ дар кора бо мамо? Бодринг, помидор, пиёз, равған, переправа, лимон, инам хеле чизо. Ира медозам як 4-5 минут меҷуша, тамом хел бисёр намеҷуша намеша. дӯстони азизу меҳрубон, бодрингедам хеле реза кардастам. Ина помидорам гирифтагим, пиёзи сурх гирифтагим. Бодрингедам хеле реза кардастам. хавзиамаша реза мекунам, дай медозам. Ира мондагим я буҷуша, ҷӯш биёя, баъди ҷӯшидан омаданаш 4 минут места ва мегирамша. Ина мехел хай. Ёро реза мекунам, вай ки ҷӯшид мегирам, хунук мешава, баъд аболо ё меандозамша. Помидоршам хеле реза кардам. Пиёза нимшини хеле реза кардам. Дами оби помидор мондагим. Оби помидорро кашида беста.
بعد بروکلیمون اینا جوشید میبردارمشه خنک میشه بعد ای میاندازیم. نمیخواد خیلی دوستانی عزیز. ایده نکیم نمک انداختم. ایده نمک انداختم با جوشون دستمش. ایده را اولی نمک نکدم. دوستانی عزیز و مهربان پیاز تیزک بود. در بالای اینایی گرم ماندم که تیزیش بگیره. نمیخواد خیلی. اینجا باشه نمیشه. این نمک دارم که با مزه آمده ای بروکلی که من یکم بروکلی را میچشم گویا که فریزم. چه خیلی بوده؟ معقول شد چه به نهایت خوشرومو فقط گوکرم رو میگرفته میخوالی را نه نمیخواد دوستان عزیز و مهربان خنک شد لیمون آوش میمونم آوی لیمون رو میریزونم وقتی که آوی ای را ریزوندم ما پمیدور بادرنگ نمک کردم دوستان عزیز شما مکنید آوی ای را که ریزوندم بعدن کم ترک روغن میندازیم با آمیخته میکنیم شما یک قاشق یا دو قاشقچه روغن. دوستان عزیز و مهربان این میخوالی سالتا که ما تیار شد به نهایت با مزه بود به نهایت مد معقول شد تیار کنید حتما بخورید شما دا معقول میشه و با گودکات به حدی بد معقول شد نمیخواد خیلی دوستان عزیز